gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Shalom shalom, muraho neza bakunzi bacu aho muherereye ku mpande zose z'isi. Guess what? Uyu munsi wa none naje kubatumira mu igitaramo c'abaririmbyi bacu mukunda cyangwa se babaririmbyi muhora mubona muhora mwumva. Abo baririmbyi ni bande? Abo baririmbyi nta bandi ni Victory Worship Team. Babandi baririmba ukumva kabisa uranezerewe. Rero bafite igitaramo mu kwezi kwa gatatu kuri 29. Amasaha nayahe? Bafite amasaha ya saa 11 n'igice kugeza saa 3 za nijoro. Abo bantu bari hagana hehe? Bari EDMONTON. EDMONTON rero abo baririmbyi bafite igitaramo, turababwira ngo muzaze mwifatikanye nabo. Bafite ibintu byinshi babateguriye, rero turabasabye kugira ngo muzaze mwifatikanye natwe kandi muzaze imigisha y'Imana muzayibone. Don't miss. ERIC&CHANTAL TV. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa.